kabangai di muka dasar nang bujur cantik. Mana dilihat-lihat cilai nang bulu mata ke atas nang pinalantik. Dilihat dari kiri nang kaya Saskia Gutik. Tadi nang dari kanan kaya Siti Badriah penyanyi lagu santik. Tapi bejalan di muka behinul nang kaya Itik. Nang
umur sehat badan. Mudahan kita selalu dalam lindungan dunia wan akhirat bertaan salamatan la salamatan. Pertama-tama kami mau ucapkan ini segala puji bagi Allah. Dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak juga ketinggalan. Lalu kita bersyukur pulang seberataan karena hari ini kita masih diberi umur ninang panjang, sehingga di sini kita nang berdepatan di dalam acara resepsi pengantinan. Kakak Nahdiyati dan abang Besuni pengantinnya Bangaran. Jadi nang tidak lupa ini alhamdulillah berataan diucapkan karena bang di sini kita nang bertemuan. Berarti berataan kita nang panjang umur ini nang sehat badan. Lalu nang tak lupa berdoa berataan nang mana nih nang gering mudahan disehatkan, disehatkan. Pertama-tama kami mau ucapkan ini nang pemula Madinah dibawakan. Jadi nang pemula suatu kehormatan kepada ibu bapak pian saberataan nang Tuhan nang anom nang wabil khususnya Buhan Sungai Rokam nang ada di sini kecamatan Pugaan. Selamat nih berjumpa kita nang berdepatan lawan Buhan kami pastinya nang tuh hari ini kita nang bertemuan. Lalu nang lawan pian sebelum bermadihin kami mana rusakan. Alangkah baiknya sedikit perkenalan ini rombongan kami nang dari negara kecamatan Deha Utara dari desa Paharangan. Kita nang berdebat ini di Sungai Rokam nang ni kecamatan Ujar nang Pugaan. Kita nih berjumpa hari ini bertemuan ujar orang bahari ini nang pastinya tak kenal maka tak sayang. Jadi nang lawan pian kita bakal kenalan pada nang hari ini kita nang berdepatan. Alangkah baiknya sebelum bermadihin nang kakak dingai teruskan. Ayo sekali hulu Buhan pian tabuk tangan, lah tabuk tangan. Lalu berlanjut kami bermadihinan. Tadi nang pemula sudah mau ucap salam. Lalu nang kedua suatu penghormatan. Lalu nang ketiga tak lupa hari ini kami mau ucapkan kami terima kasih banyak nang lawan pian nang wabil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mau undang Haji Hairan sah beliau diberi ngaran. Lamun nang bini sidin Hajah Siti Khadijah bini nang tersayang. Jadi nang lawan pian kami nang tidak lupa Pak Haji terima kasih hari ini sudah diundang. Lalu nang tak lupa kami nang lawan pian hari ini mau ucapkan mudahan nih acara diberi keberkahan. Mudahan nih acara ini dilancarkan, dilancarkan. Pertolong kami ini melanjutkan. Tadi nang pastinya sudah nang lawan pian terima kasih diucapkan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan ulun mewakili kekawanan sarombongan. Kami meminta maaf minta rela
terjadi kesalahan lebih atau kurang kami menampilkan, atau hari ini di dalam pertemuan kami ada terjadi nang hal ni maulah pian nang kada nyaman, kami minta rela minta maaf bertaan nang nang pastinya kami alhamdulillah sudah kawa mengabulkan hajat tu sempian nang sudah maundang, lalu nang tidak lupa ulun minta doakan ini nang lawan pian tampolo bedapatan, jadi rombongan kami dari desa Paharangan kami saberetaan ini nang tu pastinya lawan pian minta doakan mudahan-mudahan kami selalu sehat badan aman abang tulak selalu dalam lindungan nang mana nih bang bujang mudahan nang jodohnya lakas mendapatkan mudahan beretaan ini berrezekian dan rezeki kita diberi keberkahan lah keberkahan lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu nang ada di hadapan atau ading-ading nang sebelah kiri nang pian tak kumpulan lalu nang lawan ibu nang ada di hadapan nang tadi anak sidin ulun lihat tak guringan inya masih halus pinanya masih bersusuan lalu nang tak lupa lawan nang anak pian nang mana halus-halus baik nang rambutnya kuning nang dihulayakan kami nang tak lupa kepada ading-ading nang nibang halusan mudahan buhan pian dinglah saberetaan mudahan makin tuha pian kadepan nangisan mama abah pian begawi para jakian jadi nang lawan pian nang ada pang di sini kita nang tak kumpulan nang Tuhan nang anom atau kakanakan lawan jua bapak mengamira di hadapan anak sidin laki-laki bajunya berwarna habang bilanya bang pian tak jauh nang saruan mudahan buhan pian nang jauh datangan mudahan bang bulik berataan salamatan kita di lain waktu kawa pulang bertemuan ulun bermatiin nang ini pemula ini membawa akan pinanya madihin kami nang kadalawa sakadar perkenalan mana pak ibu sedikit mengisahkan nang beberapa hari ini sudah berjalan sekitar nang seminggu awak ada tapi nyaman jadi lawan pian ulun minta doakan mudahan nih bang ulun selalu sehat badan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada bapak ibu nang ada di hadapan abang kami ramen tak lupa kami ucapin nang pada hari ini sidinnya berdiri jadi nang lawan pian sabuting dipadahi bang itu salawar tak lolong tang pasti jadi tu senjata lamun kawa dibujuri soalnya bang tatuyok bang sebelah kiri lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada abang-abang nang ada di hadapan lalu nang tak lupa kami menyapa pulang kepada bang ibu nang sidin kacamata nang kagak kenalan jadi kacamatanya tuyat berwarna hirang nang sidin saruan ini bebeju hirang jadi nang lawan pian kami menyapa akan tadi nang amang Idris minta nang dipadahi ujar ibu itu ayo bang jer ditakone jer ulun ibu nang mana nang bak kacamata ujar nang kaya Sahrine jadi jar amang Idris coba bang ditakone pian nih masih bujang atau sudah berlaki jadi amang Idris bujur sudah bebini tapi nang dengar kabar buaya
atau bang kakauan anak bebinian nang ada di muka bila hendak tertawa kada usah ditahan-tahan istilah bang kata tatawa haja pian jadi awal datang pian waktu berjalan kakak bangai di muka dasar nang bujur cantik mana dilihat-lihat cilai nang bulu mata ke atas nang pina lantik dilihat dari kiri nang kaya Saskia Gutik tadi nang dari kanan kaya Siti Badriah penyanyi lagu santik tapi berjalan di muka behinol nang kaya Itik nang kaya Itik laluan pian ini seberataan nang ada di sini kita nang tak kumpulan jadi nang tidak lupa kami menarusakan jadi lawan ibu bapak seberataan abang kami rame belum dibujuri pian lalu nang tidak lupa ulun ucapkan jadi lawan pian ulun menyapa pulang mudahan abang kami ramin pian sakawanan istilah bang kata panjang umur sehat badan jumpa ngamira pian dilancarkan sudahkah bebini atau masih bujangan bila sudah bebini mudahan bangai pian selalu dikuatakan sehingga bang bini pian pulang betianan lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan sabarataan kita para jakian lalu tak lupa kami menarusakan kepada bapak ibu ini nang tak kumpulan lawan ading-ading di kiri nang berdirian kami nang tidak lupa lawan pian mau ucapkan jadi nang pemula ulun menyapa pian kepada ading-ading nang pian berdirian istilah tubang kata nang pian tak kumpulan nang manguti pistol pinanya ada sing mandian jadi nang lawan pian sakali nang tatawa bilang kada sing gigian kakak tak lupa dingai mendoakan mudahan gigi pian dingai lakas tumbuhan lalu lawan pian sebuting kakak padahi bila pian kada begigi awak masih halus lagi kiki rakaina pacang nang tumbuh lagi amon nang ini bang dul kada pacang nang tumbuh lagi lah tumbuh lagi lalu lawan pian dingai ulun ucape sama kami ramin cuman nang kain ini bangai tak rapat gigi jadi nang lawan pian ulun mau ucapkan jadi lawan pian selamat ketemuan kami nang madihin terus membawa akan jadi nang lawan ading di muka nang di depan nang manginom es nang berwarna habang bila meminum es lawan kawan betawaran jadi pangmu hanya bina bakas tuluyuhan binanya kanang apa saku bakas becuculan jadi nang lawan pian kakak mendoakan mudahan dingai selalu pian nang sehat badan lalu nang tak lupa nah ini kakak doa kesentian sabarataan bila kakak berdoa amin akan berataan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan ading-ading lalaki atau bebinian pian panjang umur selalu sehat badan mudahan sekolah buhan pian pendapatan mudahan berbakti bertaan lawan kuitan mudahan juga sukses buhan pian masa depan mudahan mama abah begawi para jakian para jakian lawan bapak ibu ini sabarataan nang ada di muka ulun menyapa pian atau amang-amang nang ada
sebelah kiri juga nang ibu-ibu nang ada tuh hari ini. Kami nang tak lupa lawan pian mau ucapi kita nih berjumpa bertamuan di sini. Lalu nang tak lupa tampulubuhan pian masih nang tak kumpulan. Istilah tubang kata masih banyak beretaan. Sebelum orangnya sapalih nang bulikan. Alangkah nih baiknya kepada pengantin kita mendoakan kakak Nahdiati dan abang Basuni pengantinnya Bang Aran. Jadi jasan pengantin kita mendoakan bila ulun berdoa amin akan buhan pian. Jadi ini doa ulun mamulai akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan tuh pengantin pian laki binian, pian panjang umur pada dua sehat badan. Mudahan bang sehat di jalan ketaatan. Mudahan juga pian rezeki dilancarkan. Usaha bang pian diberi keberkahan. Mudahan pengantin pian rohoi rahayu. Mudahan tuntung pandang. Mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan. Mudahan pengantin hajat dikabulkan. Mudahan pengantin selalu dalam lindungan dunia wan akhirat. Tuhan pian salamatan lah salamatan. Jadi tak lupa kami menarasakan matihin nang pemula kita besa sapaan. Istilah bang kata sakadar nih bang doa pastinya nang lawan pian. Lawan bapak ibu kami mau ucapakan nang wabil khususnya nang ini tang pian bubuhan sungai Rokam. Ini kecamatan ujar nang pugaan. Kami nang tak lupa lawan pian mau ucapakan kita langsung berdoa pulang sabarataan. Gasan kampung pian ini nang sungai Rokam. Mudahan kampung sini ini selalu aman. Mudahan kampung sini terhindar dari bala musibah apapun juga. Mudahan diselamatkan dua masyarakatnya begawi para jekian. Mudahan kampung pian diberi keberkahan lah keberkahan. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan kepada ading-ading pulang seberataan. Anang mana pian dingai masih tak kumpulan. Ninang bebeju betek rambutnya kapal panjangan. Awak masih halus kada bakas suhayan. Jadi nang lawan pian bila nang kada aor bebunting hulu pian. Supaya bang dingai kada tapi kapanjangan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bang bapak nang ada di hadapan. Nang hendak mengamira pian nang kehadapan. Jadi nang lawan pian sabuting ulun padahi. Bila mengamira paklah nang hari ini. Bila kada beizin kami banyak ada jadi. Lah kada jadi. Kami ucapi ujar nang mengamira pian nang hari ini. Ujar to sempian nang to lawan TikTok kami sudah mengikuti. Mudahan balah pian panjang umur sehat badan itu nang hari-hari. Mudahan bang pian dilancarkan rezeki. Jadi nang lawan pian ini sabarataan. Lawan abang nang di jalan nang bebejo habang. Nang topang to bejo betulisan nang pugaan. Jadi nang lawan pian terima kasih banyak sudah nang pastinya maaturkan jalan. Jadi nang tuh dilihat pian buhan relawan. Mudahan buhan pian bangai sakaluargaan. Mudahan pian bangai nang sakawanan. Selalu panjang umur berataan sehat badan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan kepada ibu bapak jangan bakajak pinggang. Lalu nang
ulun nang dimadihin terus melanjutkan. Alangkah baiknya sekali lagi tepuk tangan, lah tepuk tangan. Jadi tak lupa kami meneruskan membawa bamadihin kami nang pamulaan. Lalu nimadihin kami nang pemula sakadar pembukaan. Jadi nang lawan hadi nang ada nih di kanan. Jadi dia ada hendak masuk bebinian nang membawa kado tuyat masih di jalan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ngini rumbungan kami banyak benak nang bujangan. Jadi nang lawan pian ini sabarataan nang ada di sini ulun mau ucapakan selamat bertemu lawan kami berataan. Terima kasih banyak pastinya lawan paman ngini bang benyo esidin mau ulahakan. Lalu nang tak lupa nang ada di jalan baik pian bermobil atau bahkan kendaraan. Kami nang hari ini langsung mendoakan kemana aja tulak mudahan berataan selalu dalam lindungan. Mudahan berataan selamat sampai ke tujuan. Lah ke tujuan awan aja di bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu pulang nang hari ini. Jadi nang madihin sudah nang memulai aki kira bamadihin satu mata lagi berhenti. Jadi nang lawan pian ini sabarataan nang mana hanyar datang silahkan hulu makanan. Nang ada di sana itu khusus lalakian amun nang di sini khusus nang bebinian. Jadi nang lawan pian ini sabarataan kami nang tidak lupa langsung aja berdoa kita sabarataan. Mungkin ini doa kami nang penutupan bila ulur berdoa amin akan berataan. Nang Tuhan nang anom atau kakanakan baik duduk nang bedangkak atau nang berdirian. Lalu nang lawan pian kakak mau ucapakan bila kakak berdoa amin akan berataan. Jadi ini doa ulun memulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan sabarataan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat. Mudahan sehat kita di jalan taat. Mudahan sehat kita jua nang walafiat. Mudahan rezeki berataan meningkat. Segala usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan berataan kita nang kabul hajat. Nang mana ada garing mudahan pian sehat. Lalu nang tak lupa ini kita berdoa mudahan nih selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan sabarataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Mudahan sabarataan kita nih selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Lah ke akhirat jadi tak lupa kami meneruskan kepada ibu bapak ini sabarataan. Jadi tak lupa nang bebaju biru berdiri nang tak kuringan. Jadi nang lawan adik kakak mau ucapakan bila hendak kuring kau maha jepian. Lalu nang tidak lupa kakak nang mamadahi kakak nang bamadahi insyaallah disambung lagi. Nang manguti pistol disambung kata begigi. Lalu nang lahun pian kakak mau ucapakan mudahan ading-ading berataan sehat badan. Nang berdua beading salawang pian rapitan. Lalu tak lupa kakak mau ucapakan selamat berjumpa dinglah nang bertemuan. Mungkin bamadihin satu mat lagi bertahan kaina nang bamadihin insyaallah disambung pulang. Lalu nang tak lupa kami mau ucapakan nang mana hanyar datang
mulu makanan. Jadi nang terakhir ulun membawa akan hendak membawa pantun sebagai panutupan. Bila jerujuk ini daun dimempai, ada paikat lagi dingai dedeyan kain. Apabila jodoh hari ini bang sampai menjelang ini hari pengantin. Bapak pisang belum masak, ada masak sapi kisah kalinya dimakan ini. Mungkin hari ini kita hanyar tak dapat, mudahan dilain waktu kawa bertemuan lagi. Lalu terakhir kami mau ucapkan, jadi nang lawan ading kakak mau ucapkan. Kakak nang bermatihin satu mat hendak bertahan, kaina imbah ini kami hendak minuman. Istilah tubang kata imbah istirahat disambung nang salawatan. Lawan bapak ibu pian nang tak kumpulan, lalu nang tak lupa kami mau ucapkan. Asi 45 ini kuriting patah, ada bahasa bila ini tiga aja. Langsung aja kita dengan mendoakan, mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah, mudahan tuh pengantin selalu bahagia. Lalu terakhir kakak mau ucapkan, kalau bang ada kain jarum nang patah, jangan disimpan bingai di dalam hati. Kalau bang ada kata-kata nang salah, jangan tuh disimpan ini di dalam hati. Lalu terakhir kakak mau ucapkan kepada ading-ading nang pian tak kumpulan, nang ada babiji bejugit haja pian. Istilah tubang kata pacul salawang pian. Lalu nang tak lupa kakak mau ucapkan, mudahan bingai pian berataan sehat badan. Bila sudah makan bebulik pulang makanan. Lalu nang tak lupa kakak mau ucapkan, kita nang hari ini acara perkawinan. Jadi nang dijamin oleh nang tuan rumah pun kian kakanyangan. Jadi bila lapar bebulik pulang makan, asal nang pian nasi jangan dibawa ke rumah, dinglah dihabisakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, mungkin nang terakhir bahagia ini empian. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapkan, atau kakak di hadapan nang idin bagi pas minanya masih bujangan. Mudahan pian jodoh lakas mendapatakan, atau abang-abang nang bebeju habang nang mamut di piring ada awak sing kenalan. Nang awak kenal gitu pinanya tak banyak makan. Jadi nang bejo mudahan berataan buhan pian sehat badan. Wassalamualaikum kami ma'akhir